Kragujevčanke koje su se u prepodnevnim časovima zatekle u pešačkoj zoni od predstavnika Saveza samostalnih sindikata Kragujevac u znak obeležavanja 8. marta dobile su po cvet. Istovremeno one su mogle da se informišu i o značaju sindikalnog delovanja žena. U sindikatu ističu da je učešće žena na tom polju neophodno. Rodna ravnopravnost je nešto što je za nas žene jako bitno. 8. mart je nešto što muškarcima treba da kažemo da to nije samo 8. mart, nego nam je svih 365 dana 8. mart. Naravno, a mi žene isto ćemo se potruditi da budemo tako nežni, plemeniti ili ostalo prema muškarcima koji nam daju pažnju. No, danas je ovde Savez samostalnih sindikata koji već tradicionalno 9. godinu na ovaj način želi da skrene pažnju na taj naš dan i naravno svim ženama da pokaže da Samostalni sindikat je jedna organizacija koja razmišlja o ženama i ne samo o tom njihovom ravnopravnom statusu, već i o tom danu. Kragujevačkim sindikalcima pridružili su se i gosti iz švedskog sindikata IF Metal i Olof Palme centra. Međunarodni dan žena u Švedskoj je povod da se na aktivniji način govori o rodnoj ravnopravnosti. I Göteborg trenutno u Göteborgu se održavaju seminari na teme rodne ravnopravnosti. Mi dalje u Švedskoj nismo došli do cilja rodne ravnopravnosti. Jedan deo, na primjer, kao plate i dalje žene primaju mnogo manju platu nego muškarci. Tako da je to jedno vrlo važno pitanje za naše društvo. Iako se za rodnu ravnopravnost još uvek bore, gosti iz Švedske ističu da su se pripadnice lepšeg pola izborile za ravnopravnost u podeli kućnih poslova, što im se čini da nije slučaj sa domaćinstvima u Srbiji. Veliku podršku daju borbi protiv nasilja nad ženama, pa su na današnji dan Kragujevačkoj sigurnoj kući uručili i donaciju u vrednosti od 1000 evra.